Para bonthe bakurura itebia gisiasa kuma Mara ni bakinyete obisine cia kamiti ya mianka na ithurano ntere ukienda kunenkanira matasi jorombi kura kiri mutaratara ojo wa kiama kia Jubilee ni bamenerete miario ya kiama ba Kenya Kwanza ati batigwikira mbiche ya Raila kiri matasi ja guchwa ite bakiuga guti watho bubera no mwanka bathithia untu bubu ni betete na mbere na kuga bo batena thina na kinya ni bagukenera Martha Karua kwithirwa ari munini wa Raila Odinga kithurano ne kinetwite Martin Mugambi adinantetoije. Arombi baitebia gĩchia cha mwanya bari ogwe MCA na nkinya bunge emunthi bararurungana obichini cha kiama kia uthurani na mianka kana ABC mbari cha kiega nguru kenda kwirwa abira babateri kwithirwa bari nabyo kenda gukinya ndebeni kiri kithurano gia tariki kenda mweri enana mwanka uyu tulejete ao mndino ntubwa workshop ya gufamiliarize na bula tukethwa twe in the papers, twe in the ballot na kwirwa requirements ira tukerwa twe nacio na kwirwa bula tuge conduct tulitua supporters ngiri imwe na supporters baria ni bakwirwa barete photocopy ya ibande au ni kwa tukera twe na ithumba mingi muno bia ibande ko ebonda ola yekera bagamba ko gita bula go scrutinize maratasi mau monde ni kurera nkolomba ni ya MCA koguwe iwiji ngintu bakonga india antu bamuthabe bakaringa kura ni antu auge na ngwetikia makawatha uamuzi wala mwega tongoria baba bariuga gikaro gikuwe kwithiritwo gikia bata nontugi kubakunura metho na kubamenyithia kira babateri kwithirwa bari nakio na kira batirari nakio kenda baomba kuthi gucheria ndingiuga tutajiji jionde na kwija ki musemanio uthondeketwe ni IBC urari ai opena bagukirify mauntu maingi na gaundu kala turona nako katumirite muno twi aspirants ni kauga guswa ibande urute photocopies ya supporters baku na kula kuleta switch tukulange biuria kama untu mamanya mula ma proposer na seconder especially ndo babe na bia matoto wetengi to briefcase to nini baina thina muno batina members baku ba lungamira bae bia maview rero no kandegua officer bela au nwega clarify na iguru bakiaraniria na ndiki bantheto barabarugamite na kiama kia Jubilee bariuga bo batigukira gwikira mbicha ya mutongoria wa Azimio Raila Odinga kiri mbichani ciao kenda kumwendia bakiugaga bakugwatanira na Martha Karua atwikite munini wa mutongoria wao kiri kiama giku kwa mbere mbuge wathote kuga mtu ekere mbisa ya presidential candidate kana mtu kulonga magite ya president poster ni jiae ukaithia ntoma malongina jia majienge nimekireta poster nito kuona poster yuji yao matekerete mbisa ya presidential candidate koguo ni uamuzi wa mtu akaenda gwikira kana atigekere utongoria buru ambaga kuma mujie ono karaithiria na umaturani kana na utumite mijie kugatwika ba mami betu bakuregera mijie tukegwijaga riu nyombo yonde no mwanka tuyatumia tumbe kurungamia na Mara with women tukina soka tukinethwa na ria guru na kukwe mtumuka ninkona we Kenyans we are moving amonogu barabarugamite tanto biumbe kire ithurano ni bibi batiragia bwa kuga na ndena kuga meari mwe antu bakweneza ubumi ati independent ati kula kagira into koguo te into igira kwa they are stipulated by the constitution ibete kuma county oro wa national ikuma national government na kile kende kani representation koguo akwa ndegenda kwa turinge sija jiarayo na ndo batekaringe sija jiajama guteke makiri utakawira guku ni mtu utakawira kiripotera wero weekend kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.